The Bia Maka same way, voice na so ten. And kwa a one obeko. Because leader no ada. Namunam, namu yedi amupe atisa will be tisika to credit to be real. Nanenam. No. Umba but 2 boys no for. Unji, uko yebi mawe ya. How? Uyebi mawe ya. How? No channel. I'm a Tim baby. Anything I want to mean retirement offer. Oh, me Papa J, and Yamame, baby, I say, me cocoa corner, coffee, Papa J, a broso. Mammy 2 weeks time in your beam. When you produce a beer, you might be. Me, yeah, you might be, my giant Jumana and Cassa. What just in the jar? Being yet, the giant. Mean because Papa J, see, I make coffee, Nipa Macomaco 50. And I salai. Nipa Macomaco 50, almost over Chamo. Papa J, Menquan Pabako. Me started a Juma 6, my pon 6. Oko 2 baby near go more mimi titima or mubi numbi. At the missy war Yamia. Yet the matter may become a mammy or winning, but also me a type of nipper beer. And fast someone yas. And you omudu what am I watching? Mete, and fast someone yas, and far. Mete, a day. Oh, I'm a real crowd. Ate dear pan a minimum beam. Lumba simi kumi home nipa. And so nipa who dear my. Ebusia mesaka areho video bi na pese mede ebesumo nyina fa yakasa yebra peni mewood actor aka Ebenezer na ebusia the video ni sifatie no aka Ebenezer re ahoyi pa na no person kan ye say within 2 weeks time or then the acting jumedie no aba eweye to the extent say enya de obe active bim all because of ensama nkofo kafa ne ho no o say eya areho na ma na koma krampo ne ya as a matter of fact wabre ebusia subscribe the page when me adoma no so say na me upload bi anso na unsa ebetumi aka ebusia ye wonu say aka Ebenezer oba scene mu no acheye pa but na manfo ennim say he had an other side of acting very interesting. Number 4 you say aka Ebenezer there a wicked rules and to play say so I could we are there and I say only a gang and non kwan and acting but kuma would echo for no aka Ebenezer to me discover when you say oh yeah comedian so as a matter of fact obuta microphone asere obuta microphone any ajo ho na aka Ebenezer say oh yeah comedy skit no. As a matter of fact, with me, I entertain Ghanaians and even outsiders. I'm in them, Kasaoba Ghana and Ope, comedian, and I say comedy actor, Aka Ebenezer, number 1, Suwanyan number 1, and Obey number 2. Now, we Oba Sinimuno, or Bob Wankofopi, and no more acting comedy skit, Ebini, Checheku, and in Heka Kahu. Now, according to Aka Ebenezer, or say a man for Kana once and Bonia, or Tia and ya, Canin or Tia. Ne hane de by be chere say oyimu ompenipa omwenipa na opese on acting ma no kwaneba emri bi atwo na manfo ka say even lewe kra ka say opesa nko ne aka Ebenezer acting but kwan ameda wo amanesa emu nsem na nankofo kan but this time around no ne aka Ebenezer kasa ababontin a okani Oni chechekutu kwan amanfo busam Papa J ana say o say ana Dr. Likee ko di checheku kwan ne koye amanfo busam pa ana so enye on di checheku koye nti wankasa wo hede checheku na di checheku koye anyam nam de no koye na si no oba edom no guo bibiri sa wo Papa J ana aso pese ko program wa abrochira na ato ama se obi aguo ti yibia wo ope nti oba say Dr. Likee team no o pe bi mu de motu kwa koye program koye drama na sin so de on say ania enua be ma nti de ope na oyi no yes ene oni chicheku anya say bia me na me select na sanka me so me wa abusia onua no mofie ba anya me na me select adwuma no homoden a wo bebo no ene nipa ne behu a obede obefrew da bia me ka asem we voice na so den enkwa eho no obekọ because leader no ada namu yede mo pe atisa obi tisika to credit be hwew na ne nam no o be fun
But 2 boys no 4. Omunji ukoye bi ma we ya. How? Uye bi ma we ya. How? Ukoye ma we ya. How? A problem. A problem Emma wan kasa. Problem Papa J. A problem. Sami se no mi jai mu ano no. Enipa mi jai adwuma na ebia kakra me ye gu mi dem ye abose. Ena company. Sankola ni mi enunti. Ena ndaso ye adwuma nka me jai bla. Abose ni company nya se ama oda so ye adwuma no. Se wo mo adwuma be no mbetima. Oni adwuma bia abose wo ja na adwuma be. Se me akro ya. By 2 weeks time there me breaki. Papa J me face problem. Me face problem pa. O man no ho adwuma ni mu. Kola o munti afutu. Akola no be hairstyle kakra bi no office wa hairstyle. Onim se wa wie. Ubetu ni for sa ha etro. Aha yem fa ha. Sensu we yanwimu nam. Eno no bewe. No fa sorry o jaw mo so a enkore o jaw mo fa. Papa J right now ese me dream myself. Papa J e ko 1 year we are we me tanda me nya adwuma kra ngu. Me yema amanfo nko a. Se me yema Papa J a we ba na ne buofu. Dey ana obi ko atimi hu me no obuna. But nya no na me hwa. Producers ni bi hono omo buofu. Obuna. But nya no na me hwa. Nanse me ko share ba ko bi ono so no kasa pa o se ono wan nanti ache ba wonya adwuma man da mentimi monidi asemi nie eti pam no twa no ametim ba bi eni tena ma wontimi ko retirement yo fa me Papa J enya ma me ba bia ase me kokoko no kofa Papa J abroso too much too offer to on kasa say that ene dem Papa J too much. Mami 2 weeks time me nye bi. Unye producer bi adwuma bi bi. Me nye adwuma bi, me jai adwuma na ankasa. O jai sinitwa. Me nye because Papa J sisi a me ko fie nipa mako 50. Ana asalai. Nipa mako 50 a ombe so betwa ma wo. Papa J me nkwa nipa ba ko. Me start adwuma 6, ma pon 6. Me aware. Papa J me pre. No bisu ka say the work can ama obi ka che me say ase you see what selecting go for bia omo kwa na yedwuma ma omo what selecting yan selecting wo bia da fro bia be gina say why ana menya adwuma ma no sansensem we omo kanti no pam no twa no eno ano no betem baby adai udin so na do omo so Dr. Likee team mayebi Ghana obia hu sa mayebi ma bo nipa obia nsa baabi a me yesi ayebi a twaso enya ayebi a toaso obi nso mfa me yede entoaso enti akora bia wom bia no pam no twa no obia mfa ne we obia nkofan ma kyerɛw sɛ de esi fish kyese wo ya akwadworo ba wo nya akwadworo no ma kyerɛw sɛ de esi fish kɔ yekoyi bi adai wo didi bia wo mo obi nso didi ye obi wo wotifie. What you say? When you be crying, just a mere cry, a big of me nam di me secretary artist. But 2 boys in 4. Won't ye? Uko ye be my way ya? How? Will ye be my way ya? How? Uko ye my way ya? How? A problem. A problem Emma wan kasa. Me. Problem Papa J. A problem. Sami se no mi jai mu ano no. Enipa mi jaya adwuma na ebia kakra me ye gu mi dem ye aboske na company se me ye ma Papa J a we ba na no buofu dey na obi ko atimi hu me no obuna but nya no na me hwa producers bi hono omo buofu you obuna but nya no na me hwa na se me ko sha ba ko bi ono so no kasa pa o se ono wan nanti ache ba wonya adwuma ma na da mentimi monidi asem nie eti pam no twa no ametim baby anything I want to be retirement offer me Papa J enya mame baby am ase me kokoko no kofa Papa J abroso too much okoto baby na wo mu a mimi didi ma wo mu bi num bi edi mi si ho yeme a
Ye di matter me become mami a wawu nyina but won say me type of nipa bi a en fa asem nya asem nti omudi watam a wote mete me fa asem nya asem en fa ho mete adai oya mamere kra ho adai die pa na menyama mu biem lumba o se me ku me ho ma nipa enso nipa hu die maye enye ne na mo be kai mi o dabi ya me ja asa udi ya me di yawo so be kwa akotu nipa sala obi a metu kwan o nipa more than 30 sa 30 no pa ma menyama obi a na enuru obi so no obeka se wa anye bia me omo so obi obaye nche but still oni wo kofo no friend obaye nche no wan ne ba ya o nche ye kire me wan ne ba ya o nche ye kire me minya dai me boa obia me ye adwuma ma obia timi didibi me da se chef adwuma na kakra wa man o me kreti me direct me act asu wia obekwa akogina ba bia bodin bone se wa anye bia ma me dipa baako ma bre ma wa bre me yada nsini ma bre company na me ja ensemo aka Ebenezer eken eya reho eya as a matter of fact minim ensemo ewo behind the scene here but obi nsi todo ematoa de yebra peni aka Ebenezer ankasa babontin obeka no me hunu se emuda ho no mu a ensenimu ehia nkyeremu bia meso se busuya wonso de wadwe nkyere ebeta bontin ni ha a wosifa gisasem we but dodo na edi hu ya wo se enwo se aka Ebenezer ejai acting because as a matter of fact the comedy no enfun ye omeni da ho je the comedy ni ho a they are looking forward to receive more comedies from his camp into so kase odi binimu yaw na nu nti ujai acting na ne ehunu say it will not help into aka Ebenezer o encourage ne ho ne onkoso a acting ne onkoso a ngi ne sika guni botom na onkoso aso embo nipa fese nipa ehia moa ebusu aha etu magi 8 ni demo a subscribe my page we mi adoma no so na me upload bia so na unsa ebetimaka de mensa ka e na me de abeso mu makrao